Ok, ljudi, čekamo nekoga, brzo bi treba sad doći i onda ćemo im. Ajmo, krenimo! Marija! I posima ljudi, vi gledate moj video, današnji video je sa nama. Marino, koji je noob. Da. Sve napišite hashtagama pro Mario noob. Šanci. I danas igramo nogomet, kao što vidite, u ruci mi balon. Jo, ja sam umra trče, vrate. Došao mi dole nade balon. I Odvojene su nam branke. to bi bilo to. Subscribe-ajte se, lajkajte. Evo mjesec tamo na plafonu. Šut. Jebem ti mjesec. Jebem ti kamion. Jebem te ti motori. Jebem ti kamion, ustanu, golicu, mate. Lajkajte, subscribe-ujte se na kanal i mi krećemo. Ne, to nas. Ja sam Nađe Kućanje Italije. Ajmo kren. On Italija ne, on Italija i sad idem u par. Ojde! Jebem ti masac. Ne, pa ja sam. Jebem ti masac krv. Stop! Stop. Ništa, ajde! Aj, fau. Koji put? Ajde su ti ga u usu. Aj. Au, je. Ovo vidi. Falira se za svaki Ok. Snija. Evo da ljudi vide. Penalti. Pakao sam. Ljudja, ovdje je pakao pati. Ajde. Dade. Čekaj, ja mislim da će ljudi vidjeti. Ovako. Najta kupim kafu. Gal. Samo 3, 4, sad! Apala, recite gal. Eto ti ga u glavi. Ne! A jebem ti jeste govno, mate. Ne! Bacili gol. Ba. Evo da daj mi malo guzicu čokolade. Joj! Pa ne znam. Obrani! Dobri. Jebem ti guzicu, masnu. Mate. Nema, da ću staviti. Au. Znaš, to mi je pala ideja, evo oden. Maju se izgumate u ti kamer. Aj ti! Ana se da dobro vidi. Ajde. Koma ne. Ok. Opala. Eto ti ga opala. Daj, ba, stoj. Rešimo. Kome ga ti zabi? Jedina ja tebi. Nije možda. Opa. Ne. Jo, pa je ovako bolje. A ti ga ti pucaš? Ti dobar? Oj, ja se povim. Daj da pucam. Koji tebi vrag? 100 godina si me. Gonit ću ti mate. Šta? Aj. Ne!
Miki. Ладно, это. Ne! Ne! Dai, guarda. Joj! Io se mangio capello. Nada presa, mangio. Oj, ne! Mario, je! Vrate. Ne ću razolite. Tipa. Ne. Ma šta radi? Ne. Care! Joj! Ajde. Jebem ti mater! Ne dobar, dobri tako puna. Sad što vidim šta znači dobar. Sad što što znači dobar je ko nam cijeli gol, ej! Ali evo ti! Je, opet, ali... Vreme ti gol, mate. Pičku sestu, mate. Penalne! Živelice. Iako imate sestri, ja ću vam njega sestri. Nemamo šest pre sebe. Novi ljudi. Mi... Op, op, op. To! Ne, nije! Ništa ovo! On je... Ako ga pipne! On... Opa. Ali ja moram. Ne! Porezala sam tamo na put. Oh, Nije balon! Eto, ne, pipipa. A znaš šta? Eto ti ga, jaj. Još skoro u golu. Ajde, ne! Ajde, ne! Oh! Oh! Šta je? Češla se da je faul. Oh! Nije faul. Ne mogu sam gledati. Dajmo gledati. Jesi, jesi. Jesi, 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 jesi. Jesi, 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 jesi. Ima puno za jesi, ću klepno se. Ali nisam ja tebe. Ti si mene uklizao, Mara, nije bi to faul. Kada sam uđa baka i onda. A dobro, to nije faul, Mari. Znaš kako bolaju bok? Nije to faul, Bog Pa te. dobro znam. A šta je, evo ti? Kao beba malo. Eto ti be. Ajmo ti kuda pomalo. Dobro. Kruto.
snimaš ti? Ej, Jozo! Snimamo te. Za YouTube. Da. Vratili smo se. Daj mi to. Ana, napravi cringe. Aj što mi da bolo. Ajde, bolo. Ok, i vidimo se za 4 sekunde. I to bi bilo to što se tiče... Motor! Marino! To bi bilo to što se tiče ovog videa, se nadam da se želiš. Ako jeste slabo, nastavite like, share, subscribe i uplatite zvonce. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi i pozdrav!